ҳамватанони азиз, дар ин лаҳзаҳо ки соли нави мелодӣ 2021 фаро мерасад, кулли мардуми шарифи кишвар ва ҳамватанони бурунмарзиамонро ба ин муносибат самимона табрик мегӯям ва ба ҳар як фарди Тоҷикистон пеш аз ҳама тандурустиву осоиш, рӯзгори ободу ором ва иқболи баланд орзу менамоям. соли 2020 яъне соле ки ба охир расида истодааст, дар таърихи инсоният ҳамчун яке аз солҳои аз ҳар лиҳоз вазнинтарин сабт мегардад. хусусан дар тамоми кишварҳои дунё бо сурат паҳн гардидани бемории сироятии коронавирус боиси фавти беш аз 1,600,000 нафар сокинони сайёра гардида ба иқтисодиёти ҷаҳон хисороти бисёр вазнин расонид. дар соли сипаришаванда бо вуҷуди таъсири манфии омилҳои берунӣ, бахусус бемории сироятии коронавирус ки боиси коҳиши ҷиддии суръати рушди иқтисодиёти ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон гардид, дар натиҷаи чораҳои саривақт амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат рушди босуботи иқтисодии миллӣ дар маҷмӯъ таъмин гардида, дар ҳаёти ҷомеа ва соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт пешрафту навсозиҳо идома ёфтанд. бинобар ин соли 2020 бо вуҷуди мушкилоти зиёде дар ин давра ҷой дошта, ба таърихи навини кишварамон ҳамчун марҳалаи заҳмати содиқона ва вусъати бесобиқа пайдо намудани корҳои ободониву созандагии ватани азизамон ворид мегардад. зеро бо дастгирии мардуми бонангу номуси мамлакат ва ташаббусҳои соҳибкорони саховатпеша бисёр иқдому нақшаҳои бунёдкорона амалӣ гардиданд. ҳукумати мамлакат дар соли 2020 тамоми имконияту захираҳои мавҷударо ба хотири фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии шоистаи сокинон равона намуд. аз ҷумла ҷиҳати ҳалли мушкилоту масъалаҳои иҷтимоӣ, илму маориф, фарҳангу тандурустӣ, занону ҷавонон, дастгирии табақаҳои ниёзманду осебпазири ҷомеа дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ ва ҳисси баланди миллӣ тарбия кардани наврасону ҷавонон, инчунин муайён намудани ҷойҳои нави корӣ барои ҳамватанонамон як силсила тадбирҳои мушаххас амалӣ гардонида шуданд. дар баробари ин мехоҳам як масъалаи муҳимро таъкид намоям. гарчанде бемории сироятии коронавирус дар кишвари мо қариб ба нестӣ расидааст, мо бояд минбаъд низ ҳушёр бошем, ба бепарвоиву фориғболӣ роҳ надиҳем, маслиҳату тавсияҳои табибону мутахассисон ва қоидаҳои беҳдошти шахсиву ҷамъиятиро ба таври қатъӣ риоя намоем. чунки гирифторшавии одамон ба ин беморӣ дар баъзе мамолики дунё аз нав авҷ гирифта истодааст. ҳамватанони азиз, дар соли сипаришуда истода дар муҳити озоду демократӣ ва шаффоф баргузор гардидани ду чорабинии бисёр муҳими сиёсӣ
انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، مجلس های محلی وکیلان خلق و انتخابات پرزیدنتی مملکت دلیل واضحی پایداری صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، توسعه یافتن فرهنگ سیاسی و حقوقی شهروندان کشورمان و عموماً دستاورد بزرگ نظام سیاسی تاجیکستان صاحب استقلال گردید. جشن 5500 سالگی سرزم باستانی و بزرگداشت 700 سالگی فرزند فرزانه ملت کوهن بنیادمان کمال خودجندی که با قرار سازمان بانفوذ بین المللی یونسکو برگزار گردیدند، کامیابی مهمی مردم ما در سمت گرامی داشتی ارزش‌های تاریخ و فرهنگ قدیمی خلقمان در سال 2020 محسوب می‌شوند. همچنین گذرانیدن چندین چاره‌بینی‌های عاموی از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من با اشتراک فعالان نو وسیع قشرهای گوناگون جامعه پدیده نیک و خاطرمانی سال 2020 می باشد. هدف رهبر دولت از این تشبث بلند برداشتن سطح معرفتناکی و سوادناکی اهل جامعه، پیش از همه نورسان و جوانان حس بلندی وطن دوستی و وطن پروری، هویت ملی، احترام گذاشتن به زبان و تاریخ و فرهنگ قدیمه تاجیکان، توسعه جهانبینی علمی و تکنیکی و رشد علمهای طبیعی و دقیق به شمار می رود. با استفاده از فرصت من به همه اشتراک کنندگان و خصوصاً به غالبان این آزمون ها احسان میگویم و باور دارم که آنها منبعد نیست در همه ساحه‌های حیات علمی و فرهنگی مملکت فعال و تشبثکار خواهند بود. ضرور است که در سال 2021 و سالهای دیگر نیز این چاره‌بینی و آزمون‌ها با مسئولیت بلند، آمادگی بازم بهتر و با جلب شماره هرچی بیشتری اشتراک کنندگان ادامه داده شوند. در سال نوی میلادی یعنی سال 2021 ما جشنی برای هر یک فردی مملکت بزرگ و مقدس 30 سالگی استقلال و آزادی کشور محبوبمان را تجلیل می نماییم. باور دارم که مردمی با ننگ و ناموس و سازنده و آبادکار ما این صحنه تاریخی و تقدیرساز دولتمان را با دستاوردهای شایسته استقبال می گیرند. طبق تحلیل‌های متخصصان و کارشناسان سازمان‌های بانفوذ بین المللی از جمله سازمان ملل متحد سال 2021 در مقیاس سیاره از لحاظ تأمینات با آذوقه‌واری یکی از سالهای سنگین‌ترین و وزنین در 100 سال آخر می‌گردد. علاوةً بیش از 270 میلیون نفر آدمان در ده‌ها کشور دنیا بر اثر بحران شدید اقتصادی و مالیوی، پسروی با سرعت استحصالات، افزایش بی‌سابقه بیکاری، کمچین گردیدن مواد غذایی و بالاروی نرخ‌ها به گرسنگی و فقر گرفتار می‌شوند. بنابراین ما باید از حالا آمادگی همه طرفه را به کشت و کار بهاری وسعت داده با استفاده عاقلانه هر یک وجب
замини корам, аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентӣ диққати аввалин дараҷа зоҳир кунем ва бо истифода аз тухмиҳои аълосифат ҳарчи бештар маҳсулоти босифати кишоварзӣ истеҳсол карда, ҳифзи амнияти озиқавории мамлакат ва талаботи мардумро ба маводи ғизоӣ боз ҳам беҳтар таъмин намоем. қобили зикр аст ки сокинони мамлакат имрӯз самараи муроҷиатномаи роҳбари давлатро аз моҳи апрели соли 2020 доир ба зиёд кардани майдони кишти картошка, зироатҳои ғалладонагӣ ва вусъат додани кишти такрорӣ дида истодаанд. мо ин корро бо дар назар дошти мушкилоти зикргардидаи вобаста ба озиқаворӣ бояд дар соли 2021 низ идома диҳем. боз ҳам бештар заҳмат кашем, то ки ба камчинии маҳсулот ва болоравии нархҳо дар бозори истеъмолӣ роҳ надиҳем ва мардуми Тоҷикистон ба танқисиву муҳтоҷӣ гирифтор нашаванд. ҳамчунин зарур аст ки ҳар як оила ба масъалаи сарфаи сариштакорӣ дар ҳамаи ҷанбаҳои рӯзгор қабл аз ҳама ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, маводи ғизоӣ ва риояи ҳатмии талаботи қонуни танзим бисёр ҷиддӣ муносибат намояд. ҳамватанони азизи мо набояд фаромӯш кунанд ки бо сабаби афзоиши аҳолӣ, мунтазам зиёд шудани шумораи муассисаҳои иҷтимоӣ ва коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, талабот ба нерӯи барқ низ бо суръат меафзояд. бинобар ин бори дигар ба кулли сокинони Тоҷикистон муроҷиат менамоям. агар мо хоҳем ки фасли зимистонро беазобу мушкилӣ гузаронем ва зарурати маҳдуд кардани интиқоли барқ пеш наояд, бояд ҳар як оила, ташкилоту муассисаҳо ва коргоҳу корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликият ба истифодаи сарфакоронаву бо инсофонаи нерӯи барқ дар давраи зимистон эътибори аввалиндараҷа диҳанд. дар чунин шароит ҳар фарди ватандӯсту ватанпарвар ва бо нангу номуси ҷомеа бояд тамоми саъю талоши худро бо эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ ба хотири пешгирӣ кардани паёмадҳои буҳрони шадиди иқтисодиву молиявии ҷаҳонӣ, таъмин намудани пешрафти босуботи Тоҷикистони соҳибистиқлоламон ва дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштани мақому манзалати кишвари азизамон сафарбар намояд. бахсус дар корҳои ободониву созандагӣ ки дар доираи омодагӣ ба ҷашни муқаддаси миллӣ сисолагии истиқлоли давлатӣ ба нақша гирифта шуданд, ҳар як фарди бо нангу номус ва тамоми мардуми кишвар бояд саҳмгузор бошанд ва ҳар як оила дар навбати аввал хонаву кошона, кӯчаву деҳа ва маҳалли зисти худро тозаю озода ва ободу зебо гардонад. халқи ободгари Тоҷикистон ба оянда ҳамеша назари неку бунёдкорона дорад ва дилпурона иброз менамоям ки мо ҳама якҷо барои боз ҳам ободу зебо гардонидани ватани азизамон содиқонаву софдилона заҳмат кашида, барои беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии мардум, таъмини зиндагии пурсаодати
ساکنان کشور به خاطر دستاوردهای نو و فتح قله‌های باز هم بلندتر با قدم‌های استوار پیش می‌رویم. با اعتماد کامل اظهار می‌دارم که ما در سال نو نیز با وجود تأثیر منفی عامل‌های بیرونی یکجا با کل مردم شرفمند تاجیکستان تمام سعی و کوشش و امکانیت‌های خود را به خاطر آبادی وطن محبوبمان باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردممان و پیشرفت و ترقیات دولت صاحب استقلالمان سفربر می‌نماییم. امیدوارم که سال نو میلادی 2021 یعنی سال جشن مقدس و بزرگ ملی امان 30 سالگی استقلال و آزادی تاجیکستان دوره سعی و تلاش بی سابقه و زحمت صادقانه و اهلانه، سال تحکیم دستاوردهای خلق سربلند و شرفمندمان، تقویت پایه‌های دولتداری ملی و وحدت و ثبات جامعه می‌گردد. بار دیگر همه ساکنان سربلند و قوی اراده کشور و ҳамватанони бурунмарзиамонро با فرارسی سال نو میلادی 2021 صدقاً تبریک گفته برای هر یکی آنها روزگاری با سعادت، اقبال برند، فیض و برکت زندگی و به تاجیکستان عزیزمان آینده آباد و آسوده آرزو می نمایم. سال نو میلادی مبارک باشد هموطنان عزیز.